I di ste zmajevi dobri došli nazad u Zmajevo gnjezdo. To sam ja Keller, sa mnom je još Boboslav ovdje i taj sam, ne znam ako ste ga prijašnjim videima viđali, možda jeste, navjerojatno jeste. Je bio u tvom videu? Nije bio u mom vlogu. I bolje da nije. Niko me ne voli. Nego ljudi, danas, opet ste vidjeli iz naslova, radimo Taste Test Cola Challenge. Svako od nas će dobiti čašicu sa jednom od ovih kola i morat će pogoditi koja je to kola, naravno, svi ćemo proći sve kole, svi ćemo pogađati sve kole i ono, ostanite s nama do kraja da vidite tko je najbolji kušač kola. Zašto me gledaš, gledaj kameru, tako je. Ajmo, prvi ko će probavat kole, ajmo, fli flu fla, ajde, fli flu fla, okej, bravo, ajmo još jedno, fli flu fla, okej, vas dva kamen, škare i papir, ko prvi? Kamen, škare i papir. Okej, sad ti biraš, hoćeš prvi ili će Bobo prvi? Ja vas sebi dajem prednost, tako da će on ići prvi. Odlično. Da, tako ćeš, da, ajde navuci tu glavu, kapu preko glave. Da te niko ne vidi. Okej, upi kapu glavu se. Čekaj. Okej, ajmo, ozbiljnost ljudi, rad i disciplina. Da, ozbiljnost. Okej, ajmo, znači, čekaj malo, skini to. Nismo rekli koje kole imamo. Okej, imamo originalnu kolu, imamo Cola Zero, Freeway kolu, Koktu, kolu iz Kauflanda sa C, kolu Light iz Kauflanda sa C. Imamo Pepsi. Hola. Ay, qué rico. And on the 28th second, right? Ah! Pepsi. Imamo i Fizz kolu i Sky kolu. Ajmo, povez na oči i prva kola kreće. I prva kola će biti ova kola. I evo ti, ispruži ruku. Ne. Tu. Evo ga, bravo. Ajde, popi. Nema gledanja. I šta kažeš? Popi sve majmune. Okej, sad kad ti se slila niz grlo, šta kažeš koja je kola? Freeway. Sljedeća kola će biti ova. Izvoli Bobo. Evo ga. I Bobo kuša drugu kolu. Šta kažeš? Sky. Okej. Sljedeća kola će biti... Evo Bobo, izvoli. Kokta. A moraš popiti. Pomiri se odmah, znam, nema šanse da ti koktu popijem. Sljedeća kola je... Diabetes ću pobrati. Evo ti. Prvo onaj food challenge, zatim ovo. Čuj kompa. Višta, znači ima jedan bod, očito. Ajde. Kaufland kola. Regular. Dobro. Final guess, ne znam. I sljedeća kola je... Evo ti. Kako ne vidiš da ti pružam? Mislim, stvarno. Krajnje neozbiljnosti. Coca-Cola. Regular. Okej. Sljedeća kola je ova. Evo, izvoli. Da vidimo. Šta kažeš? Dvoumim se između Kaufland Light i ne Sky Cola, nego Fizz Cola. Okej. Čekaj. Kaufland Light. U redu. Uskoro distrekna pakla. Evo je Fizz. Ovo se osjeti da je Fizz. Okej, dobro, to je Fizz. This is too much, man. Okej, nisi popio ni čašu cijelu, daj, evo izvoli. Ajde. Znači, to je ova kola. Ajde, Bobo. Pepsi?
Je to pitanje ili govoriš? Pepsi. And on the 28th second, right? Ah! Pepsi. Samo da se ova najjače pjeni. I šta kažeš ova Cola zadnja? Zero. Cola Zero. Da. To ti je treći bod. Znači 3 od 9. Bravo, ajde Tysone, na redu si. To je trećina. Šta sam pogodio? Znači pogodio si koktu, Cola Zero i Coca-Colu. Bože što abominirao si. Okej. Susram je. Ajde Tysone, hoćeš li ti biti bolji? Ne. Prva kola će biti ova kola. Ova tu, može. Izvoli. Sad kad mi ubije i pogodi apsolutno svaku. Pazite, taktike. Pola sata poslije. Pepsi. Pola sata poslije skući. Evo ti. Pokaži koja je. Znam ja koja je. Da, Fuck, jesu ovo dvije iste? Ne. Ovo je Coca-Cola Zero. Me pitaš ili govoriš? Trenutno je pitanje. Ne znam ti ja reći. To znam, ali neću. Ovo je Coca-Cola Zero. Okej, Bobo piši. Ili nemoj. Sljedeća kola. Izvoli. Ovo nema mirisa, bukte. Ovo je ispod 10 kuna, majke ti. Sve su ispod 10. Osim da jesu, sve su ispod 10. Ja nisam u krivu. Ajde malo utišaj taj mobitel. iPhone 4. I koja je tvoj odgovor? Ovo je kola, ona je iz Kauflanda. A koja je točno? Jako je teška, tako da nije light. Okej. Evo izvoli. Baš se vidi koje su kole sranje, koje nisu. Baš se vidi. Da. Još po pakiranju. Da. Ali ova nije sranje. Ili je? Tan. Koje imamo ono? Fizz. Kažeš fizz? Ne još? Ne kažeš još, dobro. Ajmo. Ne daj mi toliko po kontu, tako da ne znam. Aha. I ovo ne imamo, reci ponovo. Imamo ovako, 2 kole iz Kauflanda, 2 Coca-Cole, Pepsi, Sky, Fizz, Coke2 i Freeway. Freeway. Dobro. Evo izvoli. Ova se nije čuva kako se napada, tako da je Aha. veoma gusta pjena. Zapravo ono, ima smisla. Nemam pojma. Jako slađa je nego ostale. Ovo je kokta. Ne, kokta ili Pepsi? Kokta. Reci ti da nije kokta, bog te. Nije kokta. Koktu možeš fakat prepoznat. Ne, kokta je baš ono. Šta onda, koktel Pepsi? Pepsi. Blepsi. Evo nas, sad je ova tu. Šta kažeš? Bobo, šta ti kažeš? Znači ništa. Kokta. Okej, sljedeća kola je ova. Koliko još? Još 3. Da, dugi Kvak. ono. Cola Light. Okej, Ili Fizz. Cola Light. kola light, dobro. Sljedeća je, to je ova tu kola. Normalna kola. Ajde vidiš. Znači Coca-Cola. Okej, dobro. I posljednja, last but not the least, to je ova kola. Izvoli, tu je, evo. I posljednja kola. Ajme meni. Ovo je Fizz. Okej, sad ti mogu reći bravo. To je Fizz i pogodi si 2 od 10. Je. Od 10. Od 9, 2 od 9. 2 od 9. Okej, ja... Prva Coca-Cola. Je ova tu. Nije prva Coca-Cola, jedna je Coca-Cola. Okej. Mi daješ? Okej. Izvoliš. Au, čekaj malo. On je koktajl i neko ozbiljno smeće. Aha, reći ću
Sky Cola. Molim dalje. Molimo dalje. Piši Tyson. Samo da uspijem više od 3. Čekaj malo, možda je to bila Coca-Cola. Ne, gotovo. Ne. Bio je limunast okus unutra. Sljedeća je ova Coca-Cola. Dobro, da vidimo. Ovo je Coca-Cola. Opet možda nije. Joj, sve mi... Ne, čekaj, jedna je bila Cola Zero, jedna je Cola. Majko. Ti si kupovao, ne ja. Trebao sam ih probat sve prije. Zašto mi sve imaju limunast okus? Ja sam kreten. Reći ću po njuhu, ovo je prava Coca-Cola. I koja god kola miriši ovako, svaka je čast. Ako sam fulla, evo ti dalje mi daj. Kako se, ja ću sve fullat. Majke, ja ću sve fullat. Sljedeća je ova kola. Spreman za sljedeću? Jesam, evo daj mi. 100%. Već mi se napuhaš žludac, ali daj mi. Ajde, pa podrigni. Ovo ima jak odor. Skuđio sam da su sve kole limunaste. Evo majke nemam pojma koja je ova. Ali ima i... čekaj malo. Teško je bez ove vida. Da, bez vida je dosta teško, ali... Koja je berba? Projekt prema tome. Čekaj. Dosta je kiselkast, ali... Berba 2000. Čekaj. Ne smrdi mi koša. Ajmo reći Pepsi, ajde. For the quacks and giggles. Ajmo reći Pepsi, zato nisam Pepsi dugo. Sljedeća kola. Okej. Ovo je neko smeće teško, aj. Ovo je baš ono, daj mi da njušim na nešto, čekaj. Ajme, ovo je ozbiljna tuga od kole. Okej, znači dvoumim se između kole i kole light. Koja? Pa Kaufland Cola i Cola Light, bog te. Ovo je baš loše. Doduše može biti Freeway, ne, Freeway bar ima nekog karaktera. Čak se i Fizz više osjeti. Ajmo reći, čekaj. Ajmo reći Cola Light. Odvratno, bože. Bože. Već mi je slabo od ove kole. Sad znaš kako je meni. Zato uopće ne pijem kolu, ja uopće kolu ne pijem. A ovo je kokta. Još uvijek mislim da je ono prvo bila Coca-Cola. Ali... Evo ti. Mislim da sam pomiješao kolu i kolu zero. Ako si mi to napravio, dao kolu pa kolu zero, jel obrnuto? Gorit ćeš. Šta mi daješ sljedeće? Da vidim. Evo, probaj, slobodno. Izvoli. Ovo može biti jedna od dvije. Ili je Cola Zero, ili neka shit cola. Čekaj, koja je ona bila? Ovo može biti... Čekaj. Imamo zanimljiv odor. Majke moj, još nisam pio u životu. Okej, to govori nešto. Ja nikad nisam pio kolu da me zanima koja je kola. Ne moš mi radit ovo. Je to Pepsi? Čekaj. To pitanje ili odgovor? Ne odgovor! Evo tebi čaša, daj mi dalje, to je Pepsi. Ako nije Pepsi, kupit ću 10 boca te kole. Ajme meni moje oči. Sljedeća kola? Sljedeća kola, dobro. Ajde, bar neću biti gori od Tysona. Tušej. Hvala ti. Ovo je isto jako limunasto. Ovo je jaka. Ovo je baš prava, neka dobra. Ali nije to Coca-Cola. Bar mi nema slatkoću. Ajmo reći da ovo Fizz. Ovo je neka Fizz, zato jer se jako zapjekla. Inače isto ne pijem ni Cola Zero, zato jer one doslovno imaju identičan okus. Cola i Cola Zero. Tako da, ako ste zamijenili Cola i Cola Zero, jedan od vas dvojice daću vam bod. Ajde, još ovo i još jedno. Čekaj. Koje su mi ostale? Cola Light. Ne, ostala mi je Cola iz Kauflanda, ostala mi je Freeway i ostala mi je Sky Cola. Ajme, na Sky Cola sam zaboravio. Joj, ovo prošlo je mogla biti Sky Cola. Šta sam rekao prošlo? Fizz.
Fis, Fis. vidiš. Ovo je smeće. Ovo onako. Ovo je baš loše. Prozvat ću ovo... sad. Freeway. Ako sam pogodio i jednu, osim Coca-Cola ili kokte, bit ću jako sretan. I sljedeća... Mislim da, sad ću, kad budem ovo editirao ću se sam sebi smijati. Aha. Hvala. Zadnja. Ovo je posljednja? Da. Okej. Ovo ima neki skoro drugačiji okus. Ali ostala mi je samo jedna, taj Cola Light, ali Cola Light je očito prošla. I... reću po težini boce da je jedna od 5 od 2. Ali... ali one su sve šrot. Evo, morat ću Sky Cola reći. I pobjednik si. 5 kola. Ozbiljno! Da. Bože dragi, ne! Ajme, vidim svjetlo, pa daj vidim, nemojte me lagat. 5. Čuli ste, pobjednik sam ja, znači baš sam se iznenadio kad sam skužio da sam ja pobjedio. Ok, ako skupimo 150 lajkova na ovaj video, radimo isti ovakav, samo sa pivom. Uzet ćemo ovako 10 vrsti piva i ovako ćemo ih isto ćemo napraviti taste test challenge. Ako vam se svidio, naravno da, ostavite taj like dole, komentirajte recimo koji bi još taste test challenge mogli napraviti. I za kraj... raširite krila. I letite visoko jer ko ne riga vatru, prdne mu u oko.